Hello guys, welcome back. Nabon saben si bay Tony ko hin video hat ga se mo hitin. Aje chu investment bol na ding ti ho a ki bol khel kha thei hen. Hi chun hi che ta bang chun zan hi dong wel chun no mei khat hin investment a bol na hen ki bol khel kha en. Hi chu fraud star ho ki chep na hi en hi chun hi che ta bang ho hi to lo na di win. Ikiwen na di wa thil dan kan sei ding hi en. Amano hin e hin kolin e hin dongin ipi bol thei ham ti ho e hin dongin ai la ke jong sun cyber crime ho number 1930 chu call bolin kati pen hi chun aman jong call a bolin cyber crime ho ko ma chun complaint chu register a bol tan ai le ama hi itida na hi te a chu o thei ham ti chu ga belaw han ama hen telegrama ko na amu hen telegrama ko na amu chu piam tele sum sang khat ham chu deposit i bol le zali ham income ding heti a hlom cha cha a bol chun ama hen sum chu amunan ai le ani we thum ve na lang chun a hin se boi ta win hi chi he na account hi ran a hi ne dinga chu tu a henang man sum hi za hi deposit na bo nga e chu tele income jong na nei hoi to pe ding hi ti hen asu gi chat pha na chun ama jong 33,000 hi deposit na bol kha hi 33,000 deposit a bol pha na chun a hong boy tan ai le sum jong le mu ta lo hi ti a chu boy ai le a ho jong le ama ho zo chun thom ki hen bol ki zeu ama ho zo chun a hen gi ki zeu hi ta bang din mun chu atu in hi chun ei ho jong du ampo hitin alam lo wa sum hi tam ta mu na hoi ma chai nam pui adi che na chu sum mu na kiti chu ha ai in ya chu I pilang sang hiong le genuine thil kiti ho chu sum he tam ta ki mungai lo he ya chun he che tabang ho a ko na che e ho song ekiben them diu de sa za lai chu video kan se me in ya chun he che tabang ho chu nang man jong na namu a he le ana kichi thei ma ju hite kichi thei na di wa mi tu ho a ko na kil thei na di wa he che video kan se me je la ka ke pa e chan chan